Başaga bir sırapı öpüge kelip, halı kırısı bol kütte, hem başına gastrolder. Nisik bana ışı, ürünü kütte ışı tırmışka. Mana Liliya önden bilen koşuşlarga to'g'ri keldi. So'nggi yillarda men tegi boshdan aytib ketayim Liliya. Mana boya aytdik, jar saylov turunda mana har vaqtda yarışı ağır turmuşda o'sarga tegish. Ağırlıklarni kesip chiqarga tegish. Shu vaqtda o yarışı bola. Ham mana gel yashaw turunda, g'amir turunda jarladim. O'zining sezgan-ku. Mana qitinda o'tadi bitadi. Shuna da anan endi mana qarab turabız. Tegi tomoshachilar ona mana shu o'tiradilar, mekipdan ketib. Biz birinchi ko'ramiz bu qadar tomoshachilar ona yig'ilib, onun uchun ularga hazırlayar mana shunday. Liliyalar qana barg'ash men ko'rdim desa. Raillerden onda indi. Mine şunday bəxit dedi tağıla. Turmuşdağına tügül səhnələrlə bir gəşlərə. Min kak alıb barusa, yumur hilap yürünü bunu bilen. Şunda kürdüm indi men onun nisi xalqın yaratqanlığın. İneyder, dibit şəllər kötərib binərlər. Rail biləyində olardı. Sirrizға tekin көтәріп мінәләр ине бит. Шунан илайдар. Ол бит инде яр хайлау білу бар ине мына оның. Ярсына яр хайлай белергә тиеш. Оның вкусы бар ине ярга карата. Вот. Ярлаганда ол сәхнәләр мына теге нисектер ярдан башка ол сәхнәләр халык белән аралашу оның шундай теге ябай гына булган. Нисектер сразу халык авызын асып кына оның неме әйткәнен тыңлап кына утыра. Ул шундай теге buna alıp gelene buna eyde sık gel hintip şuaydık buna tege yakın buldu tamaşlarla ben birasında o sahneler yunduz bulup halkta olaymanı o bana bir neyde buldu. Ben ödüm ben yaşar kesin tanıştıratırgayım. İlaydar evider ilaydar buna o tege otay turahında eseyder turahında yırlay. Şul tiklemine min kurganimda yo'q aslında ağaylar da babalar da seskeler lafı kilip seskeler tege anda o tege şiirler zahiri dedim mata şeyler o ne şey ettim o ne kartlatmaya gerek oldu Artistlar baxtli bo'ldilar. Foyda Sara Mustafa'ni onda yaxshi o'rinlarda, onu bilmagan kishi yo'q. Mana bir qizimni aytib o'tayim dedi, Boymoqdan endi darajali vaqtlarini ishlagan chaqlari. O endi aytdi, onun zakon Abi Podsho deyiladi ismi. Abi Podsho. Hozir biz borib tushamiz gastrolga, bu bizni chaqira. Birga borib o'tiramiz, xayr deb persatlarni yeyib oladi. Bu vaqtda persatlar zaman bitta persatlarni yeyib oladi, zilishib o'tiradi deganda. Shundan bolalarga sen bugun shunda qarshi olasan, nilar bilan, epitozlar bilan sen ertaga so'nga sen bilan anlaşıldımı? Apay anlaşıldı. Dilerdə sikirib turalara çıxdı gitdiler. Mana shunday bəxit tedi birga. Gitmeli mende bütün videolar var. Bütün istoriya mende onda. Söyle bitirip dur. Tabında oturganda kayıreler ne tepkine oturup ettiler. O vakitime kirevde de. Oturgaz. Ya buna salatta koyayım. Her bine epkidegen et degen salatta deyip. Et degen salatta yaptı. Şvay etti de şunan. Bana aktarlaşıp biter zor kişiler bilen mesela deyirgene. De kaydırı hep kayha oldu. OPEC, digastege APEC var içinde, bedel APEC. OPEC digastege знаменитый OPEC, digastege hayırda aptarap gider. Yok APEC biter, bedel oldu. Kevi alifki yarattı bittiğinde şey. Anlatayım yukarı sizler yapalım saçmalıyor onlar. Şunu aşağı indi. Bir sıra hinanın nisi aşağı. No, nime şey indi. Şunu belki saktan aşağı uskesti indi. Nisi indi de. No, bizim yapıp şoğuna uskesti. Nime şeyden indi. Esteyimine ярый болельщик тебе deyim, Salavat Yulayev'tiki oldu bitindi. Bir maçta пропускать etmedi. Gel televizordan qara, endi переживать ete, qonaqlar kelgan әсей o'tirayın. Radulov, ayda demay to'g'risin, ayda deyimdi. Shundan nima, sen to'g'risin degan bilan deyimdi. Uni qaydan bilan? Bu bizniki apikdiki bitdi endi. To'li Norvegiyadan kelgan, to'li qazdan kelgan bitdi. Bizning apikdiki bitdi. Shundan biz Radulov qaydan anagala bizdeki deyimdi. Eğer de maç adından bir sıra payırlaha şu arenalayı mı? Mutlak savcılayıp gel yenirine. Eyme. Aslında tabii bir sıra payırlayan her yere icap etmişti. Onun yazmış ne mehe. Durmuş kitabı yaşav şamda var. Takla bir tanıdığı anlayıp verirler.
Bir sara Mustafa'nın öz ömür yarattı. Bütün halkımız, bütün Başkistan halkı, Tataristan halkı, ama bütün Müslüman halkını bilmeyen kişi olmadı. Ezgine vakit davır içinde o yıldız bulup göterildi de sündüremeyimiz. Bizim için isen sünmedi. Biz onu her vakit yaratacakız çünkü bizim ol doğanımız deyip sanayımız, doğanımız oldu, apamız deyip. Onun ötken ömürleri, neşik ötken, onların barısında bilemiz, soңғы ömürleri. Ama ol bir vakitte sezdirmedi, sınmadı bir vakitte da. Şu özünün tırışlığı bilen üstü. İşleyen ötekinde baymakta aşağında, sonundan da biz onu yaratabız. Sara Mustafa'mız sen bizim için isen. Gülsar payda birasında kengişlerin, tileklerin, yazarın unutmayız. Her vakitte ilke alabız. Allah'a şükür bugünkü günde de konsertlarda da ilke alabız. Bugünkü günde topşırılar da, konsertler da uyuşturular. Şu göreyinde her vakitte ilke, hatırda şunday maktur, uyaktalık gençlerinin ilke kalayında. Mesela Бұл дүниеде yaşayan kişi öde matur et kaldırga teyir. Mına bizden geologiya tarmağında biz öde bir разведкалыгын яткылыктар, мотор нейдер калтырабыз, городтар төдөкчүлөр мотор калалары калтыралар. Мына менин оюмча бибисара бұл дүнияда өзүнүн терен мотор эден калдырды. Ер муган калдырды. Улар bir вакытта да ойлайм, yüreklerde haklıdır, hürmet, kilehe bunlar tırnar, hem onun yaktığı yüzü bizim kumullarda hemen de haklıdır. Самородок моңу асыл Şulay, таршылай. şulay bitedi. Әсейімді кеткен деп ойламаймын. Мен юқыным етішмей аның хүзәрі, етішмей аның елылығы. Ағай зор рахматлымын өзім үшін, өзімдің ұлым үшін рахматлымын. Чөнки аны өстергәндә, аны дөрес юлга куйганда әсәй зур ярдәм итте. Минен күбрәк әсәйемде минем улым ярата ине. Яратала инде. Минем киленемде күрде әсәйем. Ныклы булды. Уттала янды. Аны бик нык исләйм мин аны. Анда 6 яшьлек идем. Авариялала осты. 2 yaşında ormanda da şabit 2 yaşında. Да, урманда Хаузала минем менен авырды болгонда Хауза неме бата язды бит инде. Чөнки мына шул авыруды мин уйлаган ул ярып сыгыр дип мына хунга тиклем 7 октябрь аныма хунга Höylәшү булды 8 октябрь ул миңа звонит дип әйтте. Мине реанимацияга алалар. Сак höйләште, уже тыныла етмәне. Ну, 7 көне озак höйләштек, мына кискен, озак höйләштек. Аныма мин әйтәм, һин неме үзеңне карарга тиешең, һин сыгарга тиешең. Әйе, мына кешеләр 10 көн яталар да сыгалар, мин әйтәм, һин 3 көн яттың. Әйдә, һин дә сыгарга тиешең. Сыгам дип. И шунда ул скорый менен киткәннәр инде. Янда бер ир кеше аныма булгайны.
ул көлүп һөйләшкән шул Рафаэл килеләйте нәмәгә тейинде палатага. Әйдә сыгали ти. Әйдә монда утырайык әле. Мына бит мин баянсымын. Белмәдем бит һинме больницага эләккәнемде. Баянымда әпкиләрем йырлашып утыра иде. Әй, минең вакытым бар инде. Миңа юнәлеп сыгырга кирәк. Тиздән гастролем була инде. Уна алалы тип, ту сакыралы тип миңа тәмле ашап килгәннәр. Әйдә мине менә ашарга дип. Ничек ул миңа бәйләнә икән? Мин ярай бәйләдең нимә? Ул карты ир миңа нимәгә кирәк инде. Атаемды яратты, чөнки бит атаем менән алар мәктәптән бергә булдылар бит инде. Атай менән бергә булып, атаемдан ике емеше булды бит инде. Һеҙгә зур рәхмәт, әсәйемде иҫләгән өсөн, әсәйемде яраткан өсөн, аның йырларын иҫләп, постоянно передавать итәләр бит инде радионан да, телевидениенан да. Рита Умидбаева ел һайын әсәйемдең йылы, әсәйемдең тыуған көне, аның полный концерты телевидениенан ҡарайҙар бит инде, радионан. Һеҙгә мында студияға килгән туғаннарға тип әйтәйем, зур рәхмәт. Үҙегеҙгә ҙур рәхмәт, Исмәғәт апай, Бибисара апайға да рәхмәтлебеҙ. Уны юҡланабыҙ, һағынабыҙ һәм уның моңо мәңгелек. Бибисара апайҙың тылсымлы тауышында сикһеҙ һалыш сөңгөлө, өмөттөң һүле түле, илаһи ләззәт күле, мең ғазап шарламаһы, йәл яраһы һәм йәшәү дәрте. Хәтер мәңгелек, шуны онотмайыҡ. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Gönüllerde oytar yıldar hanay, hanay olmaz sebep minnettar. Ömürden de oğun lider var hum, ömürden de kıtta lider var. Ömür bere kötügül ömür, yaşın nerede gerek yaşarga. Şul ömürdün kaderlerinde yaşargen ömür bere kötügül ömür yaşın nerede gerek yaşarga şul ömürdün kaderlerinde yaşargen ömür bere kötügül yaşın nerede gerek yaşarga şu ömrün kaderlerinde yaşarga şu ömrün kaderlerinde yaşarga yaşarga